Mahamaya BJP atun Dipawali pachi tondungsi kaprek ke patu padopon. KSA Difu Government College aro Waisong Boys Hostel, Serdihun Girls Hostel, Laben Rasingja Girls Hostel atun Jelangsi Difu College Campus ke pangtirpon. Daitor pen rongbongkhat atwar silampon bomlo. Karli tang khorsing ti lapen karli tang semsing ti atum amen chikimo football kapathu angdung kiti. Karbi longri abirta kilang arad do anphan kardom pajir iglo kardom non karbi longri abirta kithan ponjia bang nili sami kabin teron pi non birtang ton ban arjupon iksena. Phaikoni ni phai pliar ni adap por phai kresia por malompen dogmoka longkam teron auditor hall along lakha kre pho Mahamaya BJP etumpen Dipawali arni pachiton dunsi ason ke pathu padupon. Lasu kapathu lapen Dipawali katalon along alohi man pen Mahamaya MAC mate KASC EM Lunsing teron Mahamaya VDC Chairman Rajesh teron Dokmuka Municipal Board Chairman Biren Singh teron Mahamaya Mondal President Purno Ikti Mahamaya Mondal Konchumbang Babu Tisso lapen kaprek manpeng kedo tumta chitongdun Dokmuka pen Vaisong terang Karbi Longri Abirta. Methang longri methang chipang tirnangji pumatha ponsi Karbilo Charlie asong KSA Difu Government College arotum kepang tir ponalong Waisong Boys Hostel Serdihun Girls Hostel Lapera Singja Girls Hostel atum Chelangdun Sikedam tang Paikuni ni Pai Siani Pengifu Government College Campus kepang tir asai klemponlo. Laso kipang tir pon ki jut siar ni ki klemra pedatum an eom ki chopon along Karbilo Charlie asong KSA Inglong po amai po thangsing timung lapen KSA Difu Regional Committee atum alangli methang jongjung ke rapta cherapdun thekapot KSA Difu Government College arotum kachoro pachirpon lapen kebang jilang arni tame lapuson kipang tirpon asai along kachirap kachitodun bomji apan alangli tumpen tuning ritu yan kepang tir asai ni pli ke chok lo KSA DCC branch lapen Serdihun Girls Hostel lapen Rasinja Girls Hostel lapen Waisong Boys Hostel chelang petpen dak Difu Golf College a campus pen cheng ponsi hostel tinan Waisong Boys Hostel Rasinja Girls Hostel pen Serdihun Girls Hostel ke pangthir sai deng ponlo la pen pangthir pon lap lo pina an geng thai dang asong lo la si ko chunri yang tumang la pulo higher authority tum phan ladak along malido ma pion do ma sweeper dum stame do tiposi dak kang thir thir lo alang tum tiposi dak kam na chekan thir lo asi lahai pothak pot lang chir dun vek nangji la pen dak Difu College a principal अपन सनी तुम चुनिर दमलो बताई जे लद्दाख में काकी तें थ्रियत से दुनंजी लपेन दा काकी से तमे ड्यूटी जे क्लेम नंजी स्वीपर लपेन चुकीदार लपेन माली तुम चेंगलोक से तमे ले तुम चेक्लेम क्ले पिनिना दा इंग्राम सु सिदो से तुम नासो इंग्राम सु चेखांगन ए जॉब सी नि तुम हिन पेन तुम एस ए स्टूडेंट Difu Government College student pen an jirpo jirpi man chalangsi itum pin da ke pang thira sai deng ponlo pen ke pak tang thir da me pen aning thir ponlo pen ninga charong kon piglo lasi Karbilo Autonomous Council ake hai tulan rong hang tum ning chithipik asinang li tong se kot pen dak Rasinja Girls Hostel long sami dak superintendent avelo superintendent on head retire elo lasidon tong se kot pen dak superintendent nai point pu position li phantami chunduri ponno athe dak superintendent kabida da join pen dak isi Girls Hostel pen ang sutum sai de kidu asi mo pini kasik sak kok sida la sida superintendent ma kenang sotlo asi tum hin pen chunduri ponlo tong se kot pen superintendent dak ta inai konje phan la pen thuke ni hitung ko chundri ang tumala pulo Difu Government College long ka charli ariso jang tum do an fansitami la pulo ka chundri bangke nangli tum packaging hormu ma chana chudet pen pini paper hormu pen jat hormu sitami adak dustbin ke pa thik do also dustbin long sinang tum chutang et pen ma packaging hormu chutang et pen dak sen tum ki varji fansi chunri lo athe mitha college ke tum mithang sar pudo tang thirji phan ma ke chipalang misen je fansitami penang ana tum
bangke cupo wat dak wat kan po pokiter ki ara pudo dulu silang nuta si itu ma college methang college itu methang Karbing Long college itu kita mesin beri itu methang reding situ lasi every student have the responsibility to make our college clean and green labang sini pudang pulo anu tin sita mendak ar pudo itu ma college ke bang terji kan ke apan sini lam tom bang Lakha ingkoi ratrok Durbaguri constituency angkang Daithor irui pen arni si kecho ahi thi pen rongbongkhat atowar silampon bomlo kedam tang aningkan towar ke no ajok hemkong long kachikoi sitame do ulo bonta non ke local MAC forest development board chairman Richard Tokbi ke claim kidam ke mesen ajok pini arni an ke aliki ik teroi pondong poputa rat atumpe ning chiparong pon rinti Laso ha wararat tum MAC Richard Tokbi aphan kachoro pajirpot la pennon kewang ji MAC kilik ji ahutta MAC Richard Tokbi along chirap chito dun ji pusi ningje pon rinti hanbo ka pen Robinson kiling Karbi Longri abirta Frangsi Karbi Longri abirta ferang kela pen Karbi Longri abirta kelang arar phan kardom pilo kardom lasinili puji bang lalo nili labangso sa theteron han boka sa theteron arong ame kalo nili sitame la alang li fain li tum churu reun alang li lapu de thor de huria rat mate li tum lapu duar baguri arar phangaching hona joine aprang prang hur bang labang so tuar bang ke chipru cho prorason si theglong lo sitame non alang li MAC ki claim bom pena jok ki do bom lang pena jok mane rar phan awar sai ke wan pi la ke li tum ga do weta theglong lo la si am so se li tum phan alang li la son war sai man sa mi li tum phan ang wan pi la si la bang so li da alang li tum MAC sar phan ma chuning ri lo prap jin ben li patang pi son ni misen po positioning ri lo la si non ke dam tang am ta ki claim ke dam ki mi pena jok li tum de thor de huria rat do anda alang li phan ke mane churu reun churu vek nangi la sila son da taksi mu ke wangi anta klempon bom son de misen tante ke aprang ateng pulote lage tuwar ka hen no pena jok kiso ki un mane so det un det kusita me ka chip bon ka chi wan panta sung piglo sitame la non la bangso irui ni aprang bong la bangso atuwar nang silam lo non an bang ili tum la pude thor de huria rat tum sitame ka chi jui ka chi dam ka chi leng pene jo hithi borwa ke dam sita me non mang aki joy wan dulu di non la puili tum duar baguria rat mate de thor de huria rat nili tum phanang gerap la ali puduli pen chenglok nang klem nang dam ti ke chipaduk nili tum phanang gerap son thot mo alang li phan ke rap nang ya por nang li sita me nili tum ning chi rot kut pen lang li phan sirabun pubusi ning chi bipon emula la non MAC election tanang le rang lo jo la bang sunang le ho sinili tum ke pang putin ta me thang ador ke sun ne bhut e pak pen alang li phan PC pahai pon po to choro lo nang lirat phan klar dak pen pachini thek pot kurang kedam ta chiklo pre ni hydroxyar ni pen karli tang khorsing ti la pen karli tang samsing ing tiatum phan chikimo pen football kapathu chipatte pangcheng ponsi paikuni ni phai ke thom arni an angdong kiti ke pathu pon kapathu kang tangrak mate kapathu ke thek ajo gol chipi pot on edet lo la so ajok tie breaker pen si padu ponang kok lo la pen tie breaker kachiti ku ngahot den the ghat Karbi Anglong Morning Star Football Academy atum ke thek ajo la so angdong kiti chipahai pondet lo Laso angdong kiti ahot along alohi man pen Raju Tiso ex KNLF Publicity Secretary Willingson Phangcho lapen kaprek man pen kedo tum chitong dun dok muka pen vaisong terang Karbi Longri abirta 2021 labang so pini final ni iglo labang so final ani mai long mai taripon mai bokai ini labang Winter Football Tournament 2021 labang so kibi pon lake Karlitang Forcing Unki tapi Karlitang Sensing Unki adang itu kecil moment prinsip ini labang so football kipatu kini tikilangjun kipatulong kelamlong akan kilabang so kipatulong kelamlong
nili fan kita me nang hang pen nili lebang so patu ang terkiti apor huna citong nulong pot jadi kangsi la tegilanjung sport association fan kurang kupi bajir poneglo tapi nan porta pini kamai dong na citong la patu na citong dul ati hai executive member Karbino Thomas Council Raju Tisel Khai Bang Teme Juro Parlo akan ke pini labang so patu Tekilangjun Football Club labang so organizer akan kita me samjin pen ini labang so patu patun kontak palang itu kon kita me Juro Parlo saya hok football ke patu lagi karbing long pen kita me ke bor idun pik aku sona atmosphere do karbino kami tema damtang port edum teglong sanjiwa ropi isan anong nam ke thangklong inut footballer lata tapi nan parta jewel besi tami karbinglong ben abang fulalang ta state level national level international level anda lang lig patfudun bang fulo lasi ke bang jilang non according jetum sisteme puson football ke patfu ana thu kachi hung bang ke labang ke sigi mesen ang thek ben football ke patfu na abang ke Karbinglong arak cihunglo tema, sistem rasoben nang tarta mupen tani di pangdak panilo tim Karbinglong kehai kuliram longhang sistem lang lita bor ipik raso ke bor ejoni si litum a constituency tim ta litum han state level an kiman ponji ba ke undun la puson stadium da litum hanang pilo apenan parta di fulong kasa ke pathualong klam la litum state kali national level labangsu levelan si la so film bang selam pon iglo halada mesen pen kelang adim do mesen pen patfu adim do la bang infrastructure bang kelang ni bor i jani sil kum kelang la bang bata beskar minglong sta me la puson kenang an adim long ke pathuji fan ke pathuji adim alang li infrastructure na selam bi salang li pan du churore one ape alang li tum nang ke bor i logot pini obe kimi dum sita me football det hin kali cricket na thu kunon boxing na thu kunon kaprek athletes a game along sa me keyboard idun lo pulote ilitum karbinglong farman amso se kang tu yang dengan amana teng PG pa 1 PG kusini ni ningthi Pini birta pon sekang ton pon iglo dome thak me kardom